Sulaini. Badan apa kak? Beremata ya kok odik kalau benbek nang. Tak atani kok terus atani ya. Ting atani nek. Ancor sana mararia nek Sulaini. Yeti nama yu pasap berkah. Keng na bagian nasi kok benbek naka. Atani seta untuk kakak. Baya jeria nek. Capo ojo dia dulu bang luas apa jalan jet paparing dari si besar. Iya kan. Jadi nama yu sakoni sop goreng karena saya Pak Evi ya. Iya kan aku nyogoreng kok. Iya. Ancor pesena pekon. Rogi pesena pekon. Nek kula penseratin atani le marani bila pun tak andik rajuk kene sosa sedih mandek sok corak melas lek detireng atani namen pekone pekona tak deti Yeti nama yu pasap berkah. abek ngarep ko abek ngarep teropandingan mon marani kole pula kare anjoran ratin koni kare anjoran Ancor pesena pekokan. iyong kule Rogi pesena pekon. Ancor pesena pekon. Tekor pesena pekon. aku lele pola da ebri kuleng biasa nak petong polon pas geger dino kasae Kumas modern. sae ketiko pun paling mapan lek setak mapan pas eta perlaben degeng nek aniko telo polo per kilona Pas apes gelu dek kan. maaf kok iya nek mon marari aku ancor ongku kok pesena pokok Ancor pesena pekokan. Tekor pesena pekon. nih serang kabuk nane Rogi pesena pekon. Pak Sina. Ancor pesena pekon. ayuk namen nale pula peko satu Iya kan. mik polale pula beda ontongan Mayu bak nyoba bener kok kan. pun ontong dikale ben pula Sulaini itoroto nape
koi se pamintana le Sulaini binina bunda lek Sulaini Napa kak? iya mak saking pocur be naben rezeki na be na iya lek Iya kak. namen pokok eta kelen tak pocur bila namen ning isabeen lek alhamdulillah pajularang Bade ontongnya tak beda ontongnya mayu karena setiap pokok Arya bek nyaman argena lek bek nangucak kangko minta apa eta roto kok lek Sulaini Ongkuan kak. bek ongkuan lek Kok terang melihat geleng kok kak, melihat emas wah kak. oh melihat emas Iya. melihat geleng Iya kak. melihat kerincingan apa sih bentuk jam tangan lek Sejam tangan boy. oh si terbaru terbaru kak. mayu pas mangkat mon kun perak geleng Iya, lek Mas. bentula mak itorote Jarepe senapeko madri rogipe senapeko tekorpe senapeko kak rogipe senapeko pupu alek gula ini gula reng serapun minta geleng bentuk jam tangan lek pon meliaku pokok nanti kale tak nyarerek laki lain najan pula acuper panas sale bina pika pakut etorot le Sulaini kak apa boleh engkok nyongok TikTok waka mak beda kalampi India cek mapana kak engkok tero kak sih tak kerjet engkok kak buat kak maksud engkau sama kuna norok bunga berempat kak ning kuningi tok apa roh yang mana iya tok oh tok nemu apa baju India kak berempat hargana lek beda saya 2,5 juta beda saya 4 juta kak cek ngalak 4 juta berempat mau nemu ngalak 7 juta beda ya kak beda baku ya mayung kok meliaki pokoknya seori langsung check out yuk ya mayung kok meliaki ongku kak mon perak kalampi India lek bendule etorote Jarepe senapeko kak madrim udah bisa COD ya lek bisa kak bagus senapeko ah tekorpe senapeko kak rogipe senapeko kalampi India hele lehe perak 7 juta ben madrem etorote pokok tika sayang om kule sayang kok kabak nana pula ala kocap ka aku tika bet anakna nape poy pamintana le ben pula ma etorote na nek Sulaini nape pole sepetaan geleng mare kalau di India mare apa boleh yuk kok Satya tero model saya terbaru kak apa boleh Lek? nyongok andik nabuk tenggi nur aini kak PCX burgendi mak mapan tak iya kak sih bekna numpak apa sampai dah pici ikru iya saya burgendi ruang
Apa lah burgendi jadi ya? Iya bocah bungo tak bungo kak. Bocah bungo tak bungo. aping. Eping tak ping. Iya. Panangkung maksudnya. Panangkung kak. Berem Ayo melihatin kok kak. berempar kenal. Harga najak kak. Mon ngaredit jakna saya ke tempat kak. Mun ngeredit, Iya. mun cash. Mon kes Pak Polo betok jakna. Siapa kasih tahu karena bu? Wayang kok pernah nyongok lah kak Mayu kak. Miser aku Sulaini. Mayung kok mentak melihatin kok loncat agak Kok somor. lah. Iya Mayu lagi. Atau beraga motor. Jadi ya, pas nampak ke motor mana? Mun pas buat mati kok tidur nggak berusaha apa? Mayu melihatin kok kak. Iya tenang Mayu mangkat ke dealer, kan dealer laku si mukaan. Iya Mayu melihatin kak. Ayo, Satya sepeda ini lagi ya, apa boleh yuk? Kok minta mobil ya kak? Umari sepeda mobil boleh? Iya, siapa sarua bayi Mayu? Iya toh, los lagi nak kering nih sambel. Mobil oke, minta mobil apa? Minta carry, apa buat nak minta sedan, apa buat nak minta asimir? Engkau minta Innova Zinik kak. Sini Iya. pola si tengki ada rolek. Mak teki ada bakna salah kak. Apa sih? Masa teki ada ruat teraka tinggi ajun bakna. Buat nak pengen dijerokan. Enjak Mayu melihatin kok. Iya Mayu, mobil pakuni meliaki. Apa boleh si terakhir yuk? Tina mon bedera ceke lebih kak ben bakna. Mayu ka Mekah kak. Oh kamu kak. Iya. Oke siap. Sandal enjo tak minta Enjak kok sandal gitu bagus kak. Oke. Mon pamintan nale ben mula etoro benar. Ancar pe sena kopa sima rodi pe sena beko Sahur. ancar pe sena beko madre rodi pe sena beko PCX bergembule nape politika mobil Betpula meliaki ale dapat hadiah tak kebayang hadiah ulang tahun ale pula rengseratin ayo pas mangkat entar kamalan Betpula meliaki ale Ayo masuk dek showroom dek Iyo kalau benar setong gending anjor besina bekoh nika ampun kabiar syah malar muka dia tampuna gerong